Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng ngelintangin Dinas Pariwisata utawi Dispar macu anceng pendapatan asli daerah utawi PAD saking retribusi destinasi wisata kantos dasa miliar ring warsane mangkin. Anceng inucap nincap saking warsa sedurungnya nih antuk 4,5 miliar rupiah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Dodi Sukma Oktiva Askara maosang pendapatan sandekata dosang anceng destinasi wisata punika sampun lintangin seselah tur panureksan. Raris Dispar sampun ngerincikang mengutang-utang selah pemargi ring sejeroning nincapang pengerah wisatawan. Sekadi nincapang media promosi saha pembinaan pengelola daya tarik wisata tur nyelehin kawentenan destinasi anyar kantos ngewohin sumber PAD. Ring warsane mangken DTW sane wenten ring Buleleng mawah dados selaya DTW tur ngeranjing ring peraturan daerah sanes durungnyane wantah dasa DTW pemargi inucap kaptian sida memargi imbang ring pengupaya mecikang tata kelola DTW sekadi nyokong kawentenan badan hukum mewah legalitas usaha termaning digitalisasi pemasaran penyempurnaan pengelolaan DTW kaptian sida nincapang kesukertan keramane ring wedangan DTW mewah pengelola DTW tiosan punika kalender of event sane ngadautin wisatawan taler rajag kautsahang oleh Dispar Buleleng memperkanti sareng komunitas desa utawi paketan saking swasta bangda sida ngadautin manah wisatawan raris sama ring subsektor ekonomi kreatif layanan punika anceng warsane mangkin inggih punika nincapang sokongan samian baga usaha ngelimbahkan kualitas SDM anggo pariwisata Komang Yuda Nguningayang.